ste znali da je u Avataru The Last Airbender postojao i peti narod pored ovih četiri? Idemo jedna brzinska zanimljivost, ovo ono, šta da se radi, kratak sam s ideje. Juče mi je pauk odneo kola pa sam se zajebavao oko toga i zato kasnim sa klipom. Ali ovo me je inspirisalo samo da napravim jedan klip o tome, tako da očekujte ubrzo poseravanje po trenutnom sistemu. Nekada u svetu Avatara postojao je i peti narod. Postojao je skoro čitav vek. Radilo se o pomorskom narodu, koji je bio mešavina onih koji mogu da kontrolišu elemente Benderse i onih koji ne mogu. Ovo kraljevstvo zauzimalo je priobalne oblasti sadašnjeg kraljevstva Zemlje. Imali su sopstvenu prepoznatljivu kulturu, a veliki deo njihovog stanovništva dolazio je iz južnog plemena Vode, u potrazi naravno za boljim prilikama. Također su bili poznati po povremenom gusarenju, pljačkali su obale kraljevstva Zemlje, međutim potpisali su razne sporazume sa drugim nacijama pod vođstvom avatara Yang Cheng. Čak su samostalno uništavali mornaricu kraljevstva Zemlje sve dok ih avatar Kuruk nije zaustavio. Ovaj narod se kasnije stopio sa ostalim narodima i izbrisan je sa karte. Da li ste ovo znali? Ako niste znali, ostavite like, komentar, subscribe i mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav, čao, predložite šta sljedeće da userem.